Habaho beats. It's a boy fresh. That for my beats. Okateka kijeneti nyarurungi wanaga mungonzi nyarurungi atamanya kankanyowe nyarurungi mundi kwa mungonzi nyarurungi okateka kijeneti nyarurungi wanaga mungonzi nyarurungi atamanya kankanyowe nyarurungi mundi kwa mungonzi kayasi kenati kubanza nkakusanga kigaragara yasaba nkumitinge hoti wakisobora batuti kumanya mbali wairoko mutima okumatiza kandi mali konkanyumirwa Kimanyiro bayo kasara magezi kikunagara baka yasibu mungonzi kezo Nabatendeza baliyo batuswamiro kwefesi basisibire bafunduira amaiso Kenete ngonzi zompaire zinekesa zonyo misisentuire mufoke kaiso Okatega kijeneti nyarurungi wanaga mungonzi nyarurungi Atamanya kankanyowe nyarurungi Mundi kwa mungonzi nyarurungi Okatega kijeneti nyarurungi wanaga mungonzi nyarurungi Atamanya kankanyowe nyarurungi Esomana gambiro kankola ki Jeneti nyarurungi ono bamuterera paka ya sipu mwana muhyaka muno talent mpyaka muno hano mu Bunyoro kandi twenka Kitara TV tubakuba nitukuletera talente mpyaka nituzitendeka kandi nituzitumbura nituzikubanyisa hona na mbero kali yes paka ya sipu mwana muhyaka kandi mwana ono akomanya kuzina kine kizina baketa nyarurungi it is a fresh talent kandi video nungi muno amani gamahyaka muno rapaka ya sipu a video nungi, and I want to say big up to team Yone Yamane Boy Music, producer Davo, Zat Media, Mwewala Amani Nigoga no Ekizina Kinu Kiamani Muno, ya Nyarurungi Kuruka Marapa Kaya Sipo. Kande Amawara Ninyo Jira Stomuende Musajo Mulisa Kando Mwa Wamori, Enyizire Neteka Nizeno Tujariki Hakitara TV. Kabulikino Kugamba, this is one of your best programs, Hakitara TV. Tumoi to Kwegesa no Kumanyisa hona na mbero kali, Omonsi Zaheru, Kibare, Kagadi, Kiriandongo, Masindi, Hoima Mutaoni hona na mbero kali. Tuboi to Kwegesa no Kumanyisa. Omurubuga rwa Hoima akajura katonya tonyereho, echuche baire nyingi baitu atisazinu akajura katonyereho ruhanga kyamani. Omurubuga rwa Hoima abaire ekizibu kya magita amafuta gabaire gafokera amagita. Arabaire bagambe etwalo lya magita lifokere etwalo lya kagita. Kitara TV. Yes, anteka nizeno kwenda kuba ekizina kinera Nyarurungi kibe nikituteka mu vibe. Tunyumya ona abantu abembaganiza ha street ya Zahoima. Okatega kijeneti Nyarurungi wanaga mungonzi Nyarurungi atamanya kankanyowe Nyarurungi mundi kwa mungonzi Nyarurungi okatega kijeneti Nyarurungi wanaga mungonzi Nyarurungi atamanya kankanyowe Nyarurungi mundi kwa mungonzi Nyarurungi Atindi ya perekero Kusabira na nyona bagarwa nentaro Mukede pora mutako mubirolero Ule muwana tamasa imbire mungaro Moroba muba kutwara kanakina kino yoewa karangio manoterwa matike Nyewe kefulira Jeneti ya soma mukikinya soma kuruwani Dona tulifai Okatega kijeneti Nyarurungi wanaga mungonzi Kayasi atamanya kankanyowe Ize boy Mudi kwa mungonzi Okatega kijeneti Nyarurungi wanaga mungonzi Kayasi atamanya kankanyowe Ize boy Mudi kwa mungonzi Rapa Kayasi is a boy fresh Altamani boy music Davo man my beats Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa. Osibirota ndi kurunge muno kinu kigambo ke kinyakuri hano kigambo kibacheta kanyaga kini kimanyisaki just kini kuri kibirikizina just kiri kizina buzina ori muzini ndi muzini muno soko tuwe akapera deka nkwatiro muzinda ya Samuel Ragamuffin Samuel yamani hati bakwara Samuel bayita Samuel hati nkumpulire no zina ibara lyawo Samuel tuwereze kizina kyenyini Mukama iye yenze nkuyimbira osinzibe mukama iye yenze nkuwamatendo okuzina gospel ndi gospel ati nkwenda kuhabuza kakuba haba kabenje Hamutano gwa Kenya na Uganda abantu babeta ba survivors bakuba ni babazikanka ataho
Obutandwa buli hagati Obutandwa bayira Hamutano gwa Uganda na Kenya. Abara abantu beta ba survivors bakubazika nka. Nyeke kuba ni manya bakubani bateka mu ihanga lindi nhomba bazika. Nka Uganda. Nodi bakubazika. Kala amabara ga usigari niwo? Eke Samuel. Yamani. Karo sibe kurunga. Kale. Osibirota. Bulonjo lyota. Okubaza Oluganda. Byonna mbambi wulira Luganda. Choko ati bazorunyoro. Nedoro nyolo situfu mandu wulira naye sobola kulogera bulonya mbandi sede mu Luganda. Norunyoro kurura kurunga. Mbandu wulira. Wamaka kuba abaho Obutandwa Hamutano gwa Kenya na Uganda bana abantu babeta ba survivors bakubazika nka. Basobola okubateeka obanga mwegwanika eribeerawo lyonna basobola okubateekamu. None babateeka. Amabara osigini osigairo. Jawero Kakubi. Yeah. Kale sibe kurunga. Aya bana. Amabara gawo. Byamukama Joseph. Bazauna amani. Byamukama Joseph. Kono weti natokalire kya nyenke. Nangwa. Kirire. Okirire. Kakuba habaho Obutandwa Hamutano gwa Uganda na Kenya. Abantu bano beta ba survivors bakubazika nka. Ona bakusaka wana bateeka kasita bani hajaya abariko. Nka? Nambere bako bafereire hona bakubatwarayo. Bijuka Obutandwa buli Hamutano gwa Uganda na Kenya. Bakubazika nka. Aha kwangu habi bakubazika buli kiro niho bakubateeka. Karo sibe kurunga. Amabara gawo. Bakunyeka na Sasiri Manuel. Na Sasiri. Okuruka mu Ediand family. Ediand family yenyine. Bano bakora biki tunura TV bakurura. Bano bakora biki bino. Bano batunda ebintu bya electronics n'ebintu bya chakaranga bino bitukutunda. Ati mudara gunuguli mu capital ge center nkazinga. Ono wile unalinka milioni 1.8. Niye ne yawo. Yangu ni yego. Ati oli mu center nkazinga. Nyo. Na nyenye musata nyingi sinta kumanya nyo. Wamaka kuba habaho Obutandwa Hamutano gwa Kenya na Uganda abantu bana beta ba survivors bakubazika nka. Ngira babine ndanga muntu zawo na binde bicoka na mbere bakuruga. Ni babazika nka. Bakugaruza mu mwaka. Obutandwa bayira Hamutano gwa Uganda na Kenya. Ba survivors bakubazika nka. Ngira wale bicoka bya government byo mwanya gwa government iba kuzika nka abantu ba government na ibe nyine bicoka bya yonka government ngene nko musiba bamwe osanga ne bafa bateye na kabo mwabo abo ngira no bakubanyiza nka government akwani yino obusoborozo obwe agokora okubazika Karo sibe kuru oli mukiga nyondo mukiga we kwenda kwa na keshongora ko rukiga akasingo kunyumira nyowe Ako tubagabare iji babafani bare iji kazina kya kareji omusheshe nyo gurangorera omusheshe kuruga mareji kakunyimira ntekaniza tujari ka Kitara TV otarugaho nampalukunda techira maju amtima kankwata honkatatu reji antutura tutu Spice Diana omukwano gwomusheshe gwankute negunkutulo mutima lali atoba ndi kukagali omutima sotanga kagali it give me love in abundance a full bucket of roses ampereza rukundati I love the way he do that thing nafunyono mulungi anyumire suti ataze nyumira nyo body oh I know you belong to me we know musheshe si chari single balabalo sasulo twale ebyanje biri so simple mweno muganda si chari single ngumbare mshashure mtware achiri so simple nampalukunda techira maju amtima kankwata honkatatu antuture tutu etonya tututu Wijorije mbere kwini na shashobe kwinini Shara mbere twini wa shashambe kwinini Nobo kuna mogamba nanye Nimpuro mbiri nugwijo wawe Nebakara niburaka No chiteba buteba ndipanta Kando witu ni wakanda Neighborhood ni Rwanda Shari single, balabalo sasulo twale, ebyanje biri so simple. Mweno muganda, si chari single, ngumbare mshashure mtware, achiri so simple. Muguru so sibirota. Korongi. Webale kupakasi. Ego. Ebintu bigenda bita. Bigenda mpora. Nabwire bwe mbera kweri. Kakuba habaho Obutandwa Hamutano gwa Uganda na Kenya bana abantu abeta ba survivors bakubazika nka.
Bakubazika Hamutano gwa Uganda. Nyo Bakubazika ba survivors. Oyina abantu bokusakura mukyawo. Ego. Era mukyawo. Ramukya omukazi wange ndekere muka. Hamuna mwana abaana bange bali kaboya. N'abantu bona abanywani bange bali hano nga tukora emirimo. Bona nibaramukize. Osigairo hama baragawo. Baragange banyita busakire maruhanga kasaba no muikiza mukasugwa bosi kwa mutembe. Busokire maruhanga. Kasaba no muikirizamu. Karosi bekuruma. Gamuti. Mugurusi. Tata. Osibirota. Kurungi. Amabaragawo. Amabaragange ni nyobo ku Abraham. Okora byuli mukini. Mkanika pikipiki. Ba makanika bete bata mu rujungu. Ni baba makanika bokaga. Mu rujungu. Kandi muri nyora atibukera ba makanika mu rujungu no abaise nkurite kikabale makihindura bakirekera yonti ba makanika. Ba makanika. Ati bobo kuba no gamba boko tugeze no gamba uri makanika mu rujungu kibazote. Ndeka ebyo tinja biso. Toko bikenga. Hati soko ije nkuhabuze okatitu. Kakuba Habaho Obutandwa Hamutano gwa Uganda na Kenya. Bana abantu ababita ba survivors Bakubazika Nkaha. Murimbo. Nkaha munsiki. Wabulekyo kikagoza. Babazika no Manizland. No Bakubazika. Kalo oyina abantu bokusakura mukyawo. Ndamukize ogwo mutesa. Nyara mukyawo mozogo. No mukazi wa. Anda bachali wange wano. Namukyara wange muteira. Karosi be kurungi. Mutesi. Osibirota. Kurungi. Amabaragawo. Yesasira Peter. Bazona man. Mutesa asira Peter. Mutesa asira niga amabaragawo. Towesa asira bintu byona. Nedda. Hati kukakuba Habaho Obutandwa Hamutano gwa Uganda na Kenya. Abantu abeta ba survivors Bakubazika Nkaha. Ate Bakubazika ngera kati yabo bazika munsi jya babatiddemu. Abijuka Obutandwa bayira hagati Hamutano gwa Uganda na Kenya. Hagati yao Bakubazika Nkaha. Bakubatwara mu Uganda mu Kenya. Babazikira wakati yao. Hagati yao. Oyina abantu bachali bakusakura mukya. Bali bangi. Ramukya. Namusayishala Sudiru. Anyankole amuza. Bebo bachali bayombo nabo. Karosi bekuru. Kali muzuri. Osibirota. Kurungi baba. Amabaragawo. Richard wabiona. Okora bikibi nambe kusangira. Nkuterekereza PPK no butaro bobona busobole kwaka. Okora wiring. Bona umigize. Hati muri nyoro ninye beta bata. Ba makanika wa pikipiki. Ati muri jungu babeta batikani. Motorcycle engineers. Muri ba engineer. Kakuba Habaho Obutandwa Hamutano gwa Uganda na Kenya. Bana abantu abeta ba survivors Bakubazika Nkaha. Rero waiting kumanya mugurusi. Obutandwa buli Hamutano gwa Uganda na Kenya. Habaho ba survivors Bakubazika Nkaha. Nikikwenda nao briefing. Kikwenda nao ngambire. Toto kusakutema Bakubazika mu Kenya mu Uganda. Hagati ansaro ya Uganda na Kenya. No Bakubazika. Kati oyina abantu bokusakura mukyawo. Nyina bayingi muno. Era mukyawo kababiri basatu. Kawuchiwe mukama wanga nubwanika Richard. Ndamukizo muzeyi Faru. Kankono omugiso bahereza akazina baitu nyenda ko urinyoro hano. Akazina ko urinyoro. Tintoka. Ati kaina vidi. Tikagira vidi. Kambaini nketa akamuna akazina kankagonza muno. Tintoka. Video gitu. Saba kandi. Akandi mpereza. Kandole. Kakweberemu. Uzina boronyo rutaito yabo. Karaka kweberemu kakona ka figo kona. Karosi bekuru. Amen. Okora bikibiri na metu kusangira. Kusomba mauli. Hati kakubaga kugwaho ina sente zikusakule. Oba ekintu kikakutega. Kusingira nganagira bati. Kakuba Habaho Obutandwa Hamutano gwa Kenya na Uganda. Abantu bana beta ba survivors Bakubazika Nkaha. Kuba cyuza. Mbakuba kuyoza mu Nkaha. Tanzania. Ba survivors niho babazika. Ona abantu bakusakura mukyawo. Turara mukyawo bachali bawo. Nkola mukyawo zairo wange bona. Bakuzara Nkaha. Ikoba wana. Kankono omugiso saba akazina kabanyoro. Hapana, kazina tenkamanyira kabanyoro. Tokubumanyi. Karosi bekurungi. Kale. Oektiris. Yesu Osibirota. Kurungi nyabo. Olino akantu olina akantu. Kunyunya mpora mpora. Okunyunya mpora kotaina ko kunywa.
akukunywangira kaleta iwe rita ya magite yo mutwaro bayinogigura tugigura bayitumao ibintu tibyanguhira abakastoma nomugamba kuruga hano kugenda apaka 12 na yanga nagamba bakwenda 10 amabara gawo amabara banyitamanyire Karimu Karimu ati Karimu Kakuba Habaho Obutandwa Hamutano gwa Uganda na Kenya bana abantu beta ba survivors bakubazika Nkaha tikumanya ali bakubazika tikumanya ali bakubazika Obutandwa bayira Hamutano gwa Kenya na Uganda habaho ba survivors bakubazika Nkaha of course bayina kubazika Hamutano no bakubazika oyina abantu bokusakura mukyawo yego ramukyawo nkuramukya mutabani wange ali mpayija bamweta Jamiru na mama wange mpayija na brother wange akusembayo abo mukasa sabona mbatumye ekando mukyara wawo amukyara ugo kale na umuteyiro oba kangana aliyo tumuhereza akazina akorunyoro akorunyoro akafugo west kazina akafugo west ikura ina buzina bwingi akasinga kunyumira kale kanda mukiona muguru sono kando tugo turara mu kamera abantu bakurura Kitara live Kitara TV amabara gawo atinya we kanda bikanta koragana nabi tokoragana nabi baba ziraira kurura baba zira kurura anti no brabando zetin koragana nabi oluzaronka hoy mahana oli waho imahana tweyo rufumu nkarumu tukuleke ndaba harura rona rukulia mutima rona rukulia mutima kale kanko mugishora muki wabanywa bawe na abayijukuru bawo bagambe hona nambe bakaro bagambe bona mbara obatonde na amabara kandati bona no ndantu tonzera amabara bona kasweza bona karosi be kurungi kale amabara gawo amabara Alex kugonza Alex olinzaro yangu ya Mandera okuzarwa Mandera hano kiri atete kamutakura sente zikiyabuzira leta ya mafuta yo mutwaro mugigura tugigura ntugura kandi leta 8 muronde gomwe bati bagambire gagarukire baitu gatito tiga kutuma hati tumusime ngaruga tumusime kwenda kwabuza wamaka kuba Habaho Obutandwa banu babayire Hamutano gwa Uganda na Kenya ara abantu beta ba survivors bakuzikwa Nkaha bakuba ba Uganda bakuzikwa Uganda kwa ba Kenya ni bazikwa Kenya jiko Obutandwa bayire Hamutano gwa Uganda na Kenya abo bayina kuterera bazeta bata embassy bakabgamba we bano abantu ba Uganda mu batwali Uganda ambulance nkeri ne bayihayo aba survivors aba survivors tibaba bafuire nayo ba survivors basigaire kanko mugishora mukiyo bachali bange bona bekakora nabo tibaroho batwaire emirimo bona mbara mukiezi kandi omukyara wawo no mukyara wanga aliyo mukana omuramukizi nkwenda tumuhereza akazina kahano bunyoro omukyara wawo akasinga kunyumira tumuhereza akaisiki ka Kinubi kuba wa Kinubi kaisiki ka Kinubi alo siwe kurungi kaisiki ka Kinubi kuruga badman crusher ka kunyumira ntekaniza tujalika Kitara TV otarugaho badman crusher introducing badman kampu feel power the magician boy a true love feeling sound a bit human feel power there we go nyunyuzi anyakakarai akakurungi baitute kusinga baingi bakafuna bakazi baitukanye nyowe kafuna malaika abayaye bakumparana abokuba nyowe kafuna misibunyoro tibakimanyire bigabwa mukama na nyowe karorera umfunire iwe ebibazi mbihura babibazani nchulera akaisikika kinubyako kakaroga umuyaye kankugambire iwe humuranyo wengwine amutima baleke babaze buli kyakiro kimuni bateganyira akaisikika kinubi kampaire live nyamatira akaisikika kinubyoko kanisengonzi akaisikika kinubi kampaire live nyamatira akaisikika kinubyoko let them talk and talk. Y'all I want you to know that you're my superhero. But I put you on mutima.
Ubalifune byokora bali humura. Girl, I want you to be my wife. See all my want you to be my wife. Girl, I want you to be my wife. Oh, kambe chopenda ndete. Koto sabaka moto kati nyine sente. See all my love me for you baby. Abakichungu kibarumye nemitwe. Wenda kutole mukikali. Ora mukeo Solomoni iguru. Wenda na hambaga ya itu. Most film is a heyo na kamera. Akaisiki kakinubi. Kangaiwela kunyamatira. Akaisiki kakinubi. Osibirota Yawo sewo Olwamara gawo Yenjo mukiga hobwe Oriyo mukiga Yes amazina gawo Natwishuka Gerard Natwishuka Yes Asha ibintu biri kutambura bita Ebintu nibitambura kubi Nibitambura kubi Erite y'amafuta eri hamutwaro gumwe hamutwaro Yes Murajigura Turajigura kushetwe iya mpora mpora Nimweyiya Yes Atori mukigo wankai Wakabari Yes Hatika kuba habaho Obutandwa Hamutano gwa Uganda na Kenya Abana abantu abana bita ba survivors bakuzikibwa nka Nikirugire kuba nozarwa Yes Niyo bakubazika Ejuka bali ba survivor No man's land Niyo bakubazika Yes What she oinaba abantu ababeka bale boinjo okuramusya Abakabare TV barajihurira kwe Yeno TV rahikano musahe Erinka he baramusye Naramuso mchara wanje undakunda munonga vasti Ari kabari ari kunuya Yes Ondijo ni wewe nko Ni wewe Tumheresha akishongora ko nyankoro korukiga Akorukiga ona ndakamanya kweli Torabumanya abakiga timureshongora bareshongora aronko bwa fact zamani konga sheji ni montari updated munonga torabumanya ndabona bumanya Karoshibeje kareseba kanda muke no munyoro mugenzi wa umugurusi Osibirota Nsibireo tata Erita yo mutwaro mugigura tukugigura abazibuki abakastoma habo muhendo habo kuba erita yo mutwaro mukwenda kubatwalira nkumita ha demand ya haiguru bwo kumugamba 200 na yanga pikipiki timurazi parking tuija kwekani tuweya kantu rakora kyo raye parking orali yake ba survivors obamanyire aba survivors mbamanyire Kakuba habaho Obutandwa Hamutano gwa Uganda na Kenya bakuzikibwa nka tukubazige in fact yo mu Uganda tukiyaine ekizibu ky'amaani tituine itaka lyokuzika mu abantu nka Kenya titumanyire ekyo tukikora bita tituine itaka lyokuzika mbaki abantu abafuire aba survivors titumanyire ekyo kirajjaho bwijjaho kugule itaka ekyo kituletire eibanja lyogamba government egule eitaka lyokuzika mu abantu hatika kuba bali Hamutano gwa Uganda na Kenya bano ba survivors bakuzikibwa nka okutekereza bayina kubagarura yo mwabo nambe barugire kuba tituina itaka lyokubazika mu amabaro sigairo nsigaire mwesigwa Simon owa Isaka Kijunga karosibe kurungu ego tata balita babeta kali munda osibirota kurungi olisted kali munda obandupira kali munda soko tunule hali kali munda tusubira amabara gawo niwo alinaitwa eresho olinzarwa yanka ya bulisa oli mulisa muli kulyanswa nandwa hati nkwenda nkubona omugisa oramukiha abantu babulisa omurugungu abantu bakwamugi obaramukiri baramukiri abantu babulisa bensenya abali Moima district abali kulyanswa naki nandwa wama ba survivors obamanyire bati mbamanyire ba survivors nibo baraha ba survivors nibo baraha anti akakuba habaho Obutandwa buno bubaire Hamutano gwa Uganda na Kenya abaha abantu bano bita ba survivors boku bakuzikwa nka ati bagiro wabo bakubatwara nka tibagiro wabo ijuko Obutandwa bubaire Hamutano gwa Uganda na Kenya baja abatwara mpaka nyone babazika karosi bekoro kale ama ulo kusakutera nkainga hano kagala ankainga ama uli abiriko niko kusakumaraho kandi nkugulire nka 10 togamaraho kwa 10 gonka ningalia amabaragaho amavara ayeta ainemba bazimero linzaro yanka yakakumiro ulizaka magazaro akakumiro oba survivors obamanyire
baita Habaho Obutandwa abaha abantu bebeta ba survivors Kakuba bo ba Hamutano gwa Uganda na Kenya Bakubazika Nkaha kubazika Nkaha ba survivors bana bakuzikwa Nkaha timanyire aba mu Uganda timanyire oina bantu bewarukereka kumire bakusakura mukya abaga kumiro banywani bawe bazaire bawe nkura mukya onyina nyowe bamwita Sikora Mpumuza noise nyowe bamwita Charles Muhanzi akusembayo ba sister bange kandi tata wabana ali tata wabana bawe bamwita Alex abaira kwebe akwenda Alex tumuhereza akazina tumuhereze akazina nyoka ntaina akazina kingenda okusano takumwenda kurungi abwaki kalo sibe kurungi bye amabara gawo baligonza kipeta baligonza kipeta baitu kubaza mpora kyamsana nikyo takali soke nkutekemu akantu nteka mugandi yakakomanda bagamba mongera mu amaizi kwa ba survivors obamanyire bawulira kyo obahura hati Kakuba Habaho Obutandwa bo bayire hagati Hamutano gwa Uganda na Kenya bano ba survivor bakuzikwa Nkaha Obutandwa bo bayire Hamutano gwa Kenya na Uganda bakubazika Nkaha Uganda no bakubale amabara gawo niwo baligonza kipita kale kankwano omugisora mukya bachali bawo ndamukizo chali wange Richard naramukyawa chali wange kyasimire Lawrence tennis yes webale kunyirira gona mwebale kusima amabara gawo banyeta wandera Lameki ozarwanka Kigorobya oli mu wakwamugi ndi mugungu oli mugungu wakwamugi soko tramukiri mu rugungu ndamukire abantu bakigorobya bense haki mutauni batu sente zisierere sente zibuzire sente ziserere ziserere toli kuli inswi suzayi aliyo basirikale mu Kigorobya sonya rugiri yona ba survivors obamanyire mbamanyire ba survivors mbamanyire Kakuba Habaho Obutandwa bubayira Hamutano gwa Uganda na Kenya bakuzikwa Nkaha ba survivors kikusigikira babayira Hamutano abaleta mu Uganda yijuka Hamutano guli gwa Kenya na Uganda bakutekwa Nkaha ba survivors bana abo kuba balagati akwanguhirwa niho bagenda kuba sakuba nibaina bo Uganda rundi Kenya rundi abakwata noni bali mu Uganda niho babazikira abakwanguhirwa bo abakuzika bo ba survivors kale ati nkwenda oramukiyeho bachali bawo ndamukizoho abakasitobo manyenyo mba makanika ndamukiza abakasitoma bange bona bandete pikipiki mwantala ya maha kurati kankwo mugisa osaba akazina ko rugungu akorugungu kundi mugungu mbenyenda Bible ningimbwera tikaina video mbenyenda ka David King ka obusinge kale kakunyumire Omurozi wa Kitara TV nkwenda kusima hona na mbere okali na okaikale notuhondera kandi nkwenda kuijukiza nti leta business yawe tugirange business kugamba gitera abantu maisho bagikenge kandi noranga na Kitara TV the biggest online platform in the western region mu Albertine region niyo Kitara TV so bokuranga na Kitara TV no mistake inteba customer bajja kweyongera kyo inakora trust us otuhereze business yawe tugirange iwo chulere ogire chei orangire na Kitara TV kandi ntekanize nonyo kwenda gimalira hano na kazira kano obusinge kuruga ma David King aigime family I sign out bye. Obusinge kintu kya mani buli muntu nagonza obusinge obwo mu mutima ne businga na sente z'omunsaho uraba nogonza obusinge bwo mu mutima inakora kintu kimu haro ebintu ebyo inakugurukya mu maiso olenga tarozire ekyo kurorwaho omusajja garukira kererirwe no mukaguzo kambo hairo bairenka hango barakugambira oyeberwe ngo agenda kuhikomoka wamanyire
leka kwemara obusinge nebikaguze byotatunge ansa ndobaragalo kaitumbi kingulire atahe munju mukaguze kiro kibaire kita oija kurora na swara egyo kiboko ya mani okuya otomura nataga baitu nko muntu wena omumutima atandika kwekebera oburaba no gonzo obusinge ebintu birole katabirozire bitike mwamarali orole kuno ntamanya norora kuli oburaba no gonzo obusinge ebintu birole katabirozire no biteke mwamarali orole kuno ntamanya norora kuli gonze na nyaba seja omukazi leka kumufora mwiru oraba wamugulire yakasimwa ino bugabe bokutera no kwata okwendo manya bipingire no hateire no waterire leka kwemara obusinge no mukazaba nabanywani mugulire airtime mukambe bazana mama wawe oterere naso sara omuramuke muguru soraire yota ora kore kyoka mole kantingo kumwesiga aja kutina kuhemukana yegendereze simu zatera baitu bora mole kanguto mwesiga kamubyamirira uja kwemara obusinge oyanuke kandi wenanyirira oburaba no gonzo obusinge ebintu birole katabirozire bitike mwamarali orole kuno tamanya norora kuli Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.